So finally, Kwame despite Otisika Akasa fa Lumba Nsemsem ho. Now we know say despite one person be a hardly will you see him say kasa fa issue be a ya target no ewum. You say Lumba ewu ye no enkrofo target despite say oni ODO BRONI bibiye ebi kire say okoyi sika bi kura edem abusua no ma ho nsem ebeye bebre ebi mo kire say despite pese oto Lumba mansion no opese woto ebi mu kura target ne say na Lumba body no woni Lumba body no bibiye no mo join occult group bi any ade ache say is alleged ensem ebre na nkofo eka e gu despite ho fin na as I said despite one person bia yenten hu se okasa obekasa na ye bia ono ne program bia na ne bibi na wo ye na obon se despite kasa besa issue bi circulating na ne din ewom no how will you see the man say okasa even ni PR kra no you don't actually see say obi ye PR work e the man no yeah fifi ambatio oyino so wa unim say chance de mene na ye adwuma che na emna asemisi ye no yakwachiaye na mema mo 100,000 so mo fan tufie because na aye sheshe to be check 100,000 so mo fan tufie na any marketing kiti wo halum datoto because aho be ba debris me this kind me de ma mo ni pam man fa an kwhye obi nsem wo mfichire efi ono man obi anka mesuma man free obi a kopem say was so free bi free Germany so oba na on so bi che ne na say dem pa botere chi obi dura nti obi duru ye no omu ba ma ha be chia me sata kwa nko chase fie omu fi chase fie no ne nkura ni na ba me ho ha na on so mitu no fo na me ne kasa nkura yi na bi wa me hu na che ka bi se mi ko no eketekete no eketekete a oni mi dim pipa gro fie ho na ndi wa ye obi a na me hu na cha me kwa mpese me hu no ti me no mu na abo nkomo omu kokra de esam de che obi a me mo obi a kra na se was mi jana kwan ti na otweda na be so no na me ko ayi Holland na ye ko ayi bi ho nti ne Charles de ni shiai nti me de sika ene ka eja papa shi se oba on fama sewa na onka jense ene me yi bi hia Holland nti ya obetemenka because sewa frem de ne kasai to be do ye sewa na otweda ni am se me ka kwa sewa me ka na sewa eyusu papa shi kwa le be fa ka na free ay museum ha me disika jai e ka ho timi ne omu nyina obi ne obi ani asem na afede asem si ye e ko na wie de ye de me bata ho se ese me na makotai ba ko echi na sabio mperio sa nyanza be pa na ewu ma o se kwa me se wadamfo awu agya ne ma ene yiremu na me kwata ba ko echi se ba ko nsire na ba ko nsu ede be mutu sam sa na me dima ko yesa de no minti mi nyasa se wadamfo awu wono nka hwe se mi wu a hwe machima me nka wono me nka se mi wu a becha me ne mama me ma na wawu a wo mo bia me doboa ayie no na me de aka me de aboa ono amu se de nim bebanyam eno achi na akasakasa ba ho na matwem ho sebio se wa lawyer minine nkasa da Broni lawyer minine nkasa da minimum ba bi mko court na minimum hwe me la ka be wisha nsenka ebi anka be se ko basa bio ko basika se bi anka me ho beto amom no ma ye bibia fefefe banto kwa ba yele na matwem ho mi kasa ntie obi de be nyansa pa ne de be musuo na makofa ma mo se enipa mienu a sabio be ma ewu agya wo mo no mu di yawo na me makota ba ko ji se ba ko de onsu na ba ko de onsre na me kwa misu nipa kwa enipa be minimum hwe na me nyasa da bisika me de ko mu an se Charles ma ba cha me che musika ayi ne ba no ba first one na second one so na me tu kwa be de ka ani sika ja se wa ba omufama no na me koye
and I acquire years. Many am na adwuma be almost about 15 to 20 years pay. Now we would the na me wo krum ha. Ana kwa mi kwa ye be mi nsa okumase. Ana ye de fa ni kwa no pa no kɔ nanim. Ya da na mi ntimi ka se sabio entokwa ba che ntima mi nkɔ hɔ. Na me go show last respect man. Na me bonsa. Eno ano no. Me ho e wase mu ani. Me ko tuasika na me ko tuasika dan san ka ni nka me kura ka ba bo me musuo. Se ka lumba kwa na nkoba bi kunu bi go won ka hwe ncheme onimi ni oba bi ahon komo ade na me asamaba na ka ayin ka me wo chance ka be kana ka mitimi ka me ne ya me nka kan bom na me de me ma ho ode ko ta ba ko achi ade en faso de menya enye se omu bi ye minua ana se omu bi ye efi sabi ofi mi krom kura se e bi nko we de ofi amwasa se ofi ha na me support ko ta ba ko achi se yen kan tia ba ko na nke yakopɔ nkɔ mpa ne hyɛ me enti mesra mo wei ɛyɛ me amasɛm ne yɛdi matama ka menka ho hwee nanso mmaa no nti sɛ bɛyɛ a obi ntimi nsu mu ne yam no nti na mma me ɔsrɛ kwa mabie ma no a mekasa no me Ghana meteɛ anim wiase a mewɔ no adeɛ ɛbɔne bia mem sɛ ɛbɔne bia no a mɛyɛ enti me ho asɛm ɛba nyinaa no me ansa na obi susu ntimi nyina nkasa me ne ɔsrɛ kwa mekɔdi bɔne wei na kroma so nipa ba ku ni bone obedi bone a woni nkrofo na edi eto obi ase wosa kwa mtonko ke eto obi ase mtonto cassette na obi mtonto cassette for time wa lumba ofra brochire ba ye giska o makoto car brand new car latest car Benz brand new akoshia na be giska mo no sata na hia me sata na hia me tetina na eto onwum na bandi robo ho no enwuma me meton eyi ano di obedi ye ma was no de obedi second no ye che de maton mu 5 kura wontimi ton ba ko the whole Ghana obi am ho no obi afa nwum ekoton lumba nwum those time ebu aba container ne ba mitimi ton one day me cha so sika be man pepepe me na duru ba bia me call radio mu no na mitimi ko station bo franco ya advert ma nwum na me di free nwum adwuma nim me ni boni bia okroma da ade eboni bia no ameye papa na abesa oya ani ajo na osi bone na matwem ho wuye ya no maka ho asem men kasa na matwem ho enti mesra mo Charles ewu emiya ba mi ntimi ko tai obi achi mfa ntia obi da because nya me ma me ba onya me hwe minimo mo ka ba mo ase ya mo ya mfa sika mo ya mfa bibi mo a na Charles na mu kwa so ya de ye boa ya ya boa ya broni menene nyina hon kasa 1 minute kurada minim wo so minim so omu enam ba onyam asabio onyam nkomodi fo se we madam fu bia asemasi ntia sam kota dachi say wa meten nka kwa say wa meten nka ko ba 15 years mente say wa nka da ye ba na meten nka ti besra mo mitiri mu fan wo mo ko fa bibia me foforo me modaroma na me ni interest bia na me yedi me be me de me wasa kwa me no me wo ho no me ma emfiri oba ba ko se me ba wuda form se size obi di bi ye me be me de enti me sabo me ntimi nyesa modaroma bi nya me pon chopa be ka prekura nko di ba bia me ni mo lawyers me ni mo bia da me ni obi nkasa da abusua pani ni ya da ko ye na me hu no na me de me chia no ye cha cha na chia bi me na abusua pani no enkasa da me ni mo ko meti me ni mo nkishia da me ni mo nkasa da ti obi ama ye di ti mba bia mo ko fa se we abafoforo me o ba foforo me dey di banya sika kwa sabio mi hu di ase mi nya boafo bi mfa mboa na enipa mi no o manya asem be ma ewu agya omo na mi sika akota ba ko achi egensi ba ko onye mi nua ba ndi misra mo minti mi nyasa sangamia na kamudi matabanga ha me but oba mani obi betan wasu ewo ebia boni otusu se mi di fele chide mi yenti da me kasa di nya me pa macho minimum wo hwe na minti mi nyasa asusu da because Charles woni wan sheme de menye ma no kade me ye bia ka be fi makum na ye amba ono an kasa ni wuo no ti modaroma ai Judas me kai me onzu mitie ni program say we dey atwam no say oba bon tran be ka say
wankasa yinti mbeza wande meka ho asɛm omu no se ya kanso obi abo obi a ngono mum ne ka eso okai hu se bi peja omu din no na me mum na kama boa no nyo no mum na aboa me omu bi adwuma bia no amne mu ya omu nyi omu sikansa no maye adwuma bia no mu ye bia metuo mu ka so omu ye bibia no mu beton a omu ne media no na metuo mu ka bibia me ne ye bia metuo mu ka na time bia na omu hu me na mba ho bia so me bibia me chewo mu santo obegu na be 5 years kwa na me hu ida na me no matiti mu asa ko no be ye omu be satiso mu ye fam na nampadu na de omu cassette bi be me na me ye ho adwuma na me ame mo record bi ma me de omu record ma me ko eche omu sa di ko ma obi the same story no ma record ma me nti me ni nyina gu ho asa na wo nya bruchira akotra na ko pan ye wadum na wo nya bruchira akotra na se obi ye interview na wo ke kase fa me ho abra wa nza so aka so nya nokre nti nipa be no ma ye adwuma yi anwuma nkofo ye ma me adverta nkofo ye wo charge no ya ma oni na nti se obi no efi sa ta ma wa ye advert wa ye bibia charge wa ye bibia ma adwuma ma no ya wo tua ne ka no kize de bia fi bia wo ko hye ne ma ekoko challenge no hu se woni aso na se woni aso nti di obi abeka bia wonka nti bidi mbibia me nyankopon obi tim bedi watam wonnim ade a waka wonnim ho hwe bidi tie me ho asem bi ti be me ho asem ne yekan na asem ho asem ne yekan na mo nwa be yi adwuma enchine ko ye ko a obi a wogana ha ontuka anko ye salt factory onko we about 700 acres 700 acres would gira wa hu akire echekuro nti me beti kroma pompe empunsuo ade ye nkyene okwa eto bia obakwa ni pe wo ho baburo be 600 omutu nkyene nko a nti me nya sky wan ko ko ni jefo ka si wo lodu nkyene ko nti me nya sky okwa sa adwuma na esiwo na ene ne factory esiwo na ese me nya sky di bi toka atremu a anka ya de bone se ayi wo Charles krana ni nyum tumu no se na ukum yi pa na okeka nsem bebrebe na emse unim anaso odwen se sa ade wi embi beba ama asem yasi na meti oman mu osai kwa me amenyu obia me firi ayi kumase matra kwada so maye madwuma nyakopod ma bepie nkran maye nwuma bebrebe ma bebie radio no nkofo tie na meti oman mu na se ayifo ayi oman na base ombese omu nyambuja esi hospitals no ya no mashotu moja ndi wo radio wo TV fa boy na enya bi mese mate ehu ka nyina mefa esa me de me media ene ayi mi space ayi chese obi wo kra na omu ba ebi wo chese ka bebo ho kra no enya ka ketwa ndi me de bebo na nse ya me kai se ayi sister bia na me koye recording no London na me tere nche ne ba abesra no Ghana na opia akoto adio na ka bono nyina mabubu odako ayi 37 miana mko ko tane nche ya obuko operate no muso mu hia moja 2 ese moja 2 ya standby na omu suso mu nkrofo nyina wa abrochire na me yeko epe bia yenya bia me stress obu de humfa mai na sa after we no ye betwi bia momu anze epe bia na twi bia momu na me rekora ho nze me tio me se nyakopon adum media me kasa nipa beti na me mfa bi media mmoa na yina moja anything can happen so we be yare na ebusa sa de ne pa na oni ni moja anya pe ne hwe bi de nya na be hu pi ne wo ade a minimu ani o me nko boa sa ade wi keke
Osa Kwame me life be dwuma me ye chese me ho amahwede ye nyina na ade we nipa ba ko pe abie na no e de asem adwuma nyina de asem me mani mo nyam ne bibia se me ye okot se de bo se de be o mi ni ma de kro o mo ke kana mi tie bie mi nim ba bi kro fi me be si so diporto me ba Ghana na me ka ho bi me start Pentecost na me ko preach mu preach ye nyina de me gidi ko mu ye ntutu so dudu na me de me gidi se wo de ma wo be nya hu nhyira fa be so me hwese me awurade me hwie esoro nhyira mu so me gidi nyina no ti me sense me start deportita me start sabe kwa so de nyina me tua me tight me gidi me won nyina no afede ya tanya de ze yes me na moja di me ko ye boss akura towa na eza ka me from mine se mo matwi moja na di boss me buagu galon ma se me buagu egrawom na obi interesting ti o kana basa ba me twaso ti me se Ghana fo me gani pa bonini na ka me su ni pa no obi e bi pi obi afia ngo mehu misu mesramu ade e boni bia no ametima ye minim se e boni pa na me ye tia me ho de nyame poma chopa menye nipa bonini na minti minya sada ti mesramu na me beton cassette na mo stores be for ne wukumase o wo bi o pz mo be mienu o renwe so o na mo stores be for kwa ne wukumase na masim fie wie na me yusu me ka satan kwa na me yusu fense ka ye ba ne mo fense vin butu ansa kwa na me be wura cassette mu nya cassette am de bo me bra ma ye adwuma che me sabio school no mentima anko akiri nti firi okwo nyina no me de ye adwuma ma ye adwuma sa asembia anto me hwem hu yi fa kontem bia e kro no ma me adwuma nim se nya me nkoye ti ma ye adwuma sam fifiri pa na maduru se mo 63 me ko 64 next month for se na me ko akabe tu ma sa me ko 64 years ti ba ye adwuma che nti se obi station kura me bi se obi kaka bibi ho asem na me tro na me kire mu se obi nkasa ka A ka B ka C station wo wudun se be 10 years di me nansi wada e be 10 good years ni e bokura no obi a ya adwuma ho efi ho okwa ka se obi nkasa be 10 years ni wo hu se me de 9 batutu me na si wada bitwam anim wo mi ngura me 9 sei mi di wura Peace FM ne Hello FM ne ayi UTV ono 10 years ni kura me na ngura hoda enso bibia ni edi matem stations dosu obi akambia yanka hwe me kwa me obi ka kami bi fa mo pese de me na no pa bia me dom chan se ka A ka B ka C enti obi bia adwuma se obi nya binya na no so nti enfonso ye baba hu bia no na yesa me na ye de shame Kwame Nkrumah mi hu no kwa baburu be CCS ni asese ayi be CCS ni Kwame ni se hu no da Kofi Kumbesan mi din share baburu 5 years gise dia program bi ase ne wo man ya ko share ba ko Kwame se fa bu be 2 years Kwame nin kasada anya se ya aka se ye program mi ne be ba ya ba ko share se a mi nko me fi o 10 years mi nko hoda mi waka si mi nim obi afie obi awa mi nim fie fada mi ne ya adwuma kra mi 9 si fie da fada baby a fada ti mi 9 si hoda me shame camp kitwa bi akokra mutum bese mani beje bibia angaw misrabu wa obese wo fie wo ma wo nua bi yeye no se obi esama nim fife se wo du pempenso bia misrabu mamon se di no andi Ghana police phone ya empanifonia ban ba tuye ni pa boni ya ade ankwa betimi wo betima atra o man no ayi aposi for se wo de wo ye boni bia me nchew misramu a umma medina kakra